Izmenama i dopunama Zakona o porezu na upotrebu i držanje dobara koje su počele da se primenjuju od marta ove godine, omogućeno je procentualno umanjenje poreza na upotrebu vozila ukoliko se ono registruje na period kraći od 12 meseci. To je dobra vest jer je ovaj porez značajna stavka u troškovima registracije, ali kad su u pitanju vlasnici motocikala koji su najviše zainteresovani za ovu mogućnost kraće registracije, vrlo je diskutabilno pitanje da li im se sve ovo isplati. Razlog su visoke cene osiguranja koje se svake godine povećavaju, a mizerni popusti koje osiguravači daju za registraciju kraću od 12 meseci. Ako registrujete motocikl star 10 godina od recimo 700 kubika, za njega je puna cena registracije 20.000, registracija na 7 meseci bi koštala 18.000, znači uštedili smo onoliko, a tek na 3 meseca bi to imalo nekog smisla i onda bi bila cena 12.000. 7 meseci neki optimalan period za vožnju motocikla od aprila do oktobra. Međutim, osiguravači za taj period daju samo 20% popusta. Iako je 7 meseci skoro upola manje od cele godine, oni daju samo 20% popusta. A što se tiče ovih manjih motocikla od 250 i 125 kubika, za njih je ušteda još manja. Osim toga, sve one takse koje se plaćaju pri registraciji vozila plaćaju se isto kao da plaćate na godinu dana, a pritom se još i gubi pravo na bonus u osiguranju koji ste godinama sticali kao savestan vozač, tako da je jasno koliko ova cela priča ima smisla.